Zing Daifim hun kan lo thleng le ta lel mchuani kan ya Zing Daifim clear to Zonet chung ko te chibai vek ule voi ni September ni somni pani sang ni somni panga tho chan ni ania kumin chunga ni zangi somruk panga na kan lo thleng ta a kumtop thlennan ni za chia chia ala omani India le Pakistan 10 independence an mu nu lok khan Pakistan chuan Jammu and Kashmir nei tumin India aron beivaka India sipaiten thuitak anum kir nuwa UNO in inka haye puan saka Pakistan chuan kumsang hazakwa somruk panga khan India aron run le a India sipaiten Pakistan sipaite thuitak an kir meklain kumsang hazakwa somruk panga voina nga khan UN Security Council chuan inka haye puan saka India chu alom lo le nge ani voina kanram shwai tu te program dang kan sha theite Chief Minister Pulal du machuan voin chuma dar som hiana office a Mizoram Kidney Transplant Association te kom dona hemizo hian ZPM party chungin khoma telin taidar thuma a office a Baptist Church of Mizoram shwai tu te akomang kumsang ni somni panga chunga somni pasari chunga MZP General Headquarters shwai tu ta na thlantele shwai tu kal chuak tu te chuan voin chuma dar som pakhathian MZP Conference Hall Treasury Square a mopurna anin hlandona he hun man pui tur hian President Designate Dr. Silarem Ruata chuan MGA member te asomani Senchin tharilaw ngai thlang u Indian Medical Association Mizoram State Branch Huai Hotin Karkalta Zirtopni le inrin ni te khan Khozol District Hospital a multi-speciality clinic nei ania Khozol DC puke vanil chiana chuan khwalian ni in multi-speciality clinic hi ahonga hemirual hian swasth nari sakshat parivar abhiyan ahong ngalbok multi-speciality clinic honna inkhom hi IMA project and program wing convener Dr. Lil Mutswa kanakai shwaya Dr. te Mel Shatir na hun amanga khwalian puke vanal chiana Khozol DC chuan IMA Dr. Ten he hun ro pui tak Khozol district a an buat sai awangin lom thua shila clinic buat sai na a sumle pai thale jung senga rim taka thok te hena lom thua soibok Prime Minister Pu Narendra Modi piancham voisom sari pangana pualin swats nari sakshat parivar abhiyan chu September ni som pasari achanga October ni thleng India rampuma nei tur ani angin khozola po man ani don ti asoya meichia le no pangte shisel na ta na mason na ani nge arin tlat thu asoi he clinic hian mi puite tan damna le shisel na athlen nge a be sei thu asoi ni He multi-speciality clinic hian Mizoram Government Doctors Association, Indian Dental Association, Mizoram le ZMC Faculty Doctors Association achangin sarkar le private doctor somga panga le thok tudang som pasari an thok chuaka thiam na shang department som panga an kal ani damlo anen zongzong zat chu mi sangli zariat somthum pasari an nia khozol ba ka khodang somni pathuma changin in entir turin an kal ani OPD shang damlo enzat te chu medicine OPD a zaruk somruk pasari skin OPD a zaruk somriat pali HIV le syphilis screening a zariat pakhat eye OPD a zanga som pani dental OPD a za somnga orthodontics OPD a zali som sari pani ENT OPD a zathum somnga pakhat pediatrics OPD a zathum pasari OBS and gynae OPD a zathum somsari pathum Cardiology OPD a zahni somsari pahni surgery OPD a zahni somthum pahni nephrology OPD a za somnga chest medicine OPD a somkwa pakwa psychiatry OPD a somsari pariat tani in ultrasound enzat zathum somriat le endoscopy enzat za somte ani Athlonin damdoi cheng tam tak man sem ania damdoi man hi tui changbel tu MLA pus W chuan oman tum sakba ka IMA MGDA Civil Hospital ZFDA le mimal chhnem ngai ten an tho khom bok ani Mizoram Police te chuan rihlo do na a tha lovin theito pin man la zela rihlo enge moza tu hnaya anman Karkalta ni ngani September ni sompare sang hi somni panga khan Saitwal Police chuan Globe brand heroin kezi kwa cheng vai bel chhni le noi somsari man huan mana August la khan Saitwal Police te hian heroin kezi ruk cheng vai bel chekhat le noi somriat man hu chu lir thei pakhat intra pol MZ01X1909 lalian chewa kum somni son of challian zuala falam Myanmar aizo zuang tu ye cheng nia in chal khalle alir thei nei tu lalian mo ya kum somni panga
son of Chalian Zuala Falam Myanmar Aizo Zuang Tuyacheng Nia in Chal Nen Man Aloni Toa Hemi Chung Hian Rihlo Hi motor ke pai spare tire chunga man ani Hemi nu hian additional SP Puro Kimale Pu Arun Balgotra IPS te Kaishuaina Nwaya Chui Zuyania e Rihlo Tol Rukna hian adang man lo ala omti siat chua ani Rihlo Tol tupa kom ngei tur hian mi in rok Zing case ni lai chu manchang kaya niya ani manghian lir theya hian awain heroin case song panga thuruk ani ti siat chua ania alir thei hi chia darvek ani nuwa heroin case kwa hi manbel le ani heti hian he thu buaya hian awain heroin case song panga chengvei bel cheli le nuai somnga man hu man ania chui chun zom zel ni in tun chuma saitol police ten heroin Saitwal Police te heroin man hi Mizoram Police in Jumkhata heroin anman zinga tamber ni siat ani September ni som pakwa sang hi som ni panga zir top ni khan champhai police chuan methamphetamine chhnem tham tak ke som sari le gram zani chengwai bel chekwa le nuai som pani singruk man huan mana Zokhathar Police nen achanga Rihlo Tol chungchang an thudon bozuin champhai police station team SIL Nunthara le Pilarin Zwali Deputy SP Hona Nwaya le champhai SDPO Pu Vivek Kumar Moria IPS en puina indin ania ani han Heri Rihlo Tol na in nam hnoi nge siat lel Nunthara kumsom ni pasari son of Lerin Tluanga din tharveng champhai chu zotlanga nang chingin uluk taka anzon nuwa methamphetamine kezi somsari le gram zani mum nuai ruk singa sangruk le zanga sathabek pahnia da chu man sak anita ani methamphetamine anman hi tel somruk panga nia chengvai bel chekwa nuai som pahni le singruk man hu nia chut ania champhai police station a NDNPS Act mangin zialu ani he Rihlo tam tham tak hi Zokhathar Police te ba ka Rihlo vai tur shimshima da Bulfexol Police Shuaikon Police le Bulfexol le Shuaikon khotlang shuai tu te inpek na le tho ho na zara man ani Inrini Khan Opik Pure Private Limited le Mizoram Sarkar chuan Dr. K. Silmal Somzava Advisor to Chief Minister Pisa Khuangleng Champhai District ka so thing songbolna Ginger Processing Unit din na turin thuthungan ziaka Pipinki Zosang Pui Joint Secretary Commerce and Industries Department le Managing Director Opik Pure Private Limited Tetsuan he thuthunga hian anming anzia nan ani Mizoram Sarkar le Opik Pure Private Limited ten thuthung an siam hi Industrial Estate mun Khuanglenga kumsom chung so thing songbol na din le kalpui na tur ania hemiatan hian Opik Pure Private Limited te chuan Industrial Estate ram chu Sarkar bitukret angin manchoin an lua ho don baka thoktu zazela subnga aya claim lo chu ram chung mi an ruai don ani tarlandanin anin bun na tur sen so hi chengvai bel chenghi point panga velania kumsang ni somni paru kumtir lama na thokchan tura in bun fel man antum thuan soi MOU sign na hian Opik Pure Private Limited Managing Director chuan anruam man na chen khatte tar langin ni zung chakna manga so thing phoro na tur khol enge moza an man tur thua soya Khuanglenga Ginger Processing Plant bun antuma hian ni khata so thing metric ton somni antiro thei tur thua soi Organic product thlai hlo mishing shisel na ta na pui thei tellava thar chhuat chu manman zoka shalchin ani awangin he malak na hian kutna thoktu te hne na organic farming war zoka kalpuina athlen an be sei thu soya chutianga thar chhuat thlai te chu organic certification an boy pui saktur thule so thing chau ni lo theile thlai dang te po songbol tel an tum thu soi he malak na hian chalai de tan ezonna asiam belba ka thlai tharte manman zoka tiralna athlen pha an be sei thu an soibok ani MOU sign na hian Special Investment Committee for Agriculture and Allied Sector member P. Maria City Zwali Secretary Horticulture Department ULP Lel Changkima Managing Director Zitko Pisilal Nunsiami Senior Research Officer Le Sombik angin Dr. H. Lianzela Director Commerce and Industries Department te antil ani Inrini Khan Council of Churches in Mizoram buat sain Champhai Bethel Presbyterian Koshenbiak ina CCM seminar voirukna neyania tunjum seminar hian CCM member Koshente achangin palai zani somruk pathum an kalkhom
seminar jumruk na hi CCM buat sai Reverend Dr. R. Lilbiak lian na kai shuaya CCM General Secretary Reverend Dr. Lil Mangayan paper CCM lo pian chwadan le malam clear na ti aziak chu zirho ani chuma paper present ngai thla kania hemi nu hian paper chungchang zona le channa soifia na hun man ani sonhulam hun chu CCM Treasurer upa R. Lemel Soman akai shuaya group nga a inchenin soiho tur thu pui pahni CCM hi kaushan mi puiten kan shiat lan theinan eng program nge siam chinil chaang tile CCM in common project anei tura cha engtenge niang tite mangin soiho ania group tina changin soiho na arotna point shang shang an siam te ngai thlak zuiania chairman le secretary ten kalkhom te fel taka khaikhom na fel taka an siam nuin program hi ti top ani October ni somni pasari sang hi somni pali pathian nia Mission Veng Presbyterian Kaushan biak inadin Council of Churches in Mizoram hian seminar hi longtlai serkon lungle ram tharveng aizol kolasip sai toilet champhaya te annei toa serchip khozol nathial sia ha mamit le shilonga te annei le ang 3 September ni sompariat ni ngani khan BCM headquarters serkona CCM executive meeting voi thumna neyania anthurel zinga CCM member ko shanten ahu hova ruihlo do tura rel ania ruihlo do dan tur hi working committee in arwa manang executive meeting voili na chu longtlaya nei ani dona kumsang hi somhi paruka CCM in khompui October pathian ni hnung bera nei tur chu BCM in athleng don bok Council of Churches in Mizoram hian Koshan Pakuan Telmeka tuna member ni lai te chu Mizoram Presbyterian Church, Baptist Church of Mizoram, Evangelical Church of Maryland, Lairam Iswa Krista Baptist Koshan, Evangelical Free Church of India, Iswa Krista Koshan Bualpui, Independent Church of India, Wesleyan Methodist Church, Mizoram le Zomi Baptist Church te anni. Inrini Khan Transport Minister Puvanal Hlanachuan Mizo Students Association Bangalore 10 kumtina anbuat sai zirna kutpui chu United Theological College Bengaluru wa khwalian ni in manpui khwalian Puvanal Hlanachuan zirlai te chu Mizoram pona an chan shereng turina cha nakin lokaram le khotlang shwai tu turte anni ti in tuna changa kum enge mozat an mandan chuan an malam hun thui tak ashil donani atia zirlai bua changa thiam na chu atok to lo ti in thiam thil dang nei tura in zir chun zom zel turle khovel in her dang lam mila in siam rem thiam turin acha ani zirna kut pu hi MSA Vice President Langwal Benjamin Zorin sangana kai shwaya MSA Secretary Nulalal Minghlui ne na changin report ngai thlak ani zirna kut pu ya hian zirlai ti chhati choi moina hun man ni in inel na sang sanga lo man sem ani bok ani Mizoram kumsang hi somni achanga kumin sang hi somni panga July thleng chungin HIV le AIDS awanga thi mi sang hi zakwa somkwa parukan oma hemi hun chung vekhian HIV positive mu chwa mi singkhat sangkhat somthum pahni anom bok Mizoram State AIDS Control Society M16 achinchia danin Aizol district HIV positive antamfal leya mi singkhat sangkhat za somni pariatan oma Nathial district Tlemberin mi zani somriat pali anom Champhai district HIV positive mi sangkhat zasari somni panga an oma Kozol district zali somthum pasari Kolasip district sangkha zanga pahni Longklai district zasari somli pakwa Longlei district sangkha zathum somni pali Mamit district zaruk somkwa pasari Saitwal district zali somruk pakwa Sept district zariat sompariat le Siha district mi zasari pali anom HIV positive te zinga hian ART treatment lalai mi singkhat sangriat zaruk somkwa pali an oma treatment lalo mi sangkhat za somli pathum anom bok kumsang hi somni achanga sang hi somni panga inkara HIV positive boral zat te chu kumsang hi somnia mi zanga somni pakhat kumsang hi somni pakhata mi zali somni panga kumsang hi somni panga a mi zanga somruk pani kumsang hi somni pathuma mi zaruk somthum pani kumsang hi somni palia mi zanga somruk pakhat kumsang hi somni panga a July thlengin mi zanhi somkwa panga tian thia anwain mi sang hi zakwa somkwa paruk anni
Voina district headquarters shang khochin tur weather.com in tarlan danin voin hian Aizawl district a khulum lai berin Celsius degree somni pariat vel ani anga khovolai berin Celsius degree somni pakhat vel ani ang lungleya somni paruk le somni siaha somni pangale som pakwa longklai somni pasari le somni pakhat champhai somni paruk le som pariat serchip somni pasari le somni Kolasip somni pakwale somni pahni mamit somni pasarile somni pakhat saitwal somni parukle som pakwa nathial somni pakwale somni pahni khozol somni pasarile som pakwa te nianga voinhian district khopui changchang arwa sur theina za somnga panga changa za somriat inkar omni in weather.com chuan atar langani fakna hun ilo panglo kamu Famika soft and comfort patsi ilaw na siya advertisement Hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Femika patsi anemin man anwame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka taglebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin mildura asyam chwa ani. Famika pat silaw mang vela itil tin apya nga hadam na le injin tok na apengeng che. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Daifim baby diaper and fatita na do kasam. Daifim angel baby diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana changa kumni atlin thlengin chachale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athwak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chavin amamo zongjong a phashuk zo to lo awangin chacha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chacha a hian theilamte sale belam khaile bulam te pek tel tur ani chacha chu no te tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chacha le nute tui chu pek chin tur ani Chiang te senga yang big le chang te lo big fane hi shom takani ifa ka chang te ruala ni lain a chan te ang vor to tling zo lovin om te ka chan duang tak nei idu awangin thil chatin reng ipito ani mai the ayurvedic changa siam side effect om lo high plus lo enchin vete a e to chu anin chir lova an chan a chat pha hle ani High plus no pang chang life ani the dance one 18 nge chi ani High plus life check center le dam do do sha sha le mai the ani e Authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813.
Police report ilo ngai thlang u tugina aizol khapui chunga police station tele aizol ponlam district headquarters tena police station te kan bekim theya tang somni panga umin meichia pakhat atela tang tele manani chante chu rugru kai noyaman pakwa family case tantir panga narcotics case man pali pathum economic offenses case pahni zuruya wanga man pahni zuroi inswal boy wanga man pahni SCB case pakhatle armed sect case remand pakhatte ania tang Zing rugru kai noyaman hi za somthum parukanni kan biakchin police station sompali le outpost pakhat Zinga tang omlona police station panga a bongkon police station atang paserian kola rugro rin helman pali zurui inswal boy wanga man pahni le family case tantir pakhatte ani aizol police station atang pangan kola kholaya zurui wanga man pahni economic offenses wing case pahni le SCB case pakhatte ani Vivacon police station a family case tantir pahnian kola Kulikon police station a family case tantir pakhatle armed sect case remand pakhat an kola Champhai police station a narcotics case man remand pahnian kola Lunglei police station a rukrorin helman pahni kolin Saitwal police station a rukrorin helman pakhatle family case tantir pakhatan kola Longklai police station a tang pakhat methamphetamine mum sing ni kezi ni le grams somthum paruk man sak an kola Khozol police station a rukrorin helman pakhat kolin Sept police station a ruk wangaman meichia pakhat an kol ani traffic report ni sompakwa thlakwa sang ni somni panga a izola traffic rules board siaman za two wheeler somthum pasari le LMV pakwate ni a poisa choitir za thi cheng sing thum sang thum ani voin hi izola mi malle sarkar lir thei number pakhat le patnia top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi si te tlan lo ni ani bok Hospital report nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case zapalian neya mithian neilawa emergency case tamber khosikle luakani emergency case zinga hian admit zat pasari ania hospital danga changa refer panga omin admit ngai si khumom lo wang hospital danga thon pariatan road traffic accident wanga hliam nei som pariat zinga rutliak pathuman oma uise pakhata oma drug odi mi papakhat chu anlo chan thei shambok Emergency and labor room in renizing dar sari changa tukindar sari in kar chungin naw piang somni pathuman oma meichia som pakhatle mi pa som pahni ni in nei tur vei mek pali anombok Sinod hospital dutlang casualty animin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somni pathuman neya pasari admit an neya mithi pakhat aneya emergency case tamber khosikle pumna ani General Warta Kumruak le manneya new cabin le pipui nate cabin fullin kumruk omna ICU wa full bok lomna warta naw piang mi papa hian oma vo in lamanei tura be sei panga an ZMC Hospital Falcona ni min tlaidar thuma changa tukindar ser in kar chungin emergency case somngan neya mithi pakhat an neya naw piang panga an nei boka emergency case tamber pumna le khosikane aizol ko pui chunga private hospital kan biak chinte zinga Trinity Hospital a mithi pakhat an neya Cabin General ICU Khumrua Kaneya, Ebenezer Medical Center Now Piang Pahnian Neya, Kumanfula Adventist Hospital Now Piang Pakataneya, ICU Fullin Cabin Le General Khumrua Kaneya, LRM Hospital Now Neina Bak to Kumanfula, Greenwood Hospital Cabin, ICU Le HDU Fullin General Khumrua Kaneya, Nazareth Hospital Ramhun Norta Cabin Fullin General Khumrua Kaneya, General Khumruak Pahni Anneya, Care Hospital Cabin Fullin General Khumrua Kaneya, Agape Multi Speciality Hospital cabin fullin General le ICU khumruak anneya BN Hospital General fullin cabin ruak anneya Aizol Hospital ICU fullin cabin le General khumruak anneya kan biak chindang Alpha Hospital le City Hospital te cabin General le ICU khumruak annei heti hian nimina changa tukindar sari thleng aizol khopui chung damdoin shang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha theizat pathumania naupiang kan sha theizat somthum pathumani hospital lende dewa emergency case tamber khosik pumna le luakani Power report State Law Dispatch Center achanga thukan don danin nimin lama kol phetha kan man tam liber nimin tlaidar nga lemin somli panga kan man zat megawatt za som paruk point pariat pasari kan man lem liber nimin zingdar thum le chanve kan man zat megawatt somnga pathum point pathum pakwa ani kan man tam liber megawatt za som paruk point pariat pasaria hian central sector tuirel hydel project achanga mu megawatt somnga pasari point pakhat pali te private sector Vankal solar park achanga mu megawatt thum point pali paruk te state sector Serri B small hydel project siam chwa megawatt thum te Kautlabung small hydel project siam chwa megawatt ni point pali pathum te
Kolbem Small Hydel Project Siam Chua megawatt khat point pakhat pahni te Mai Chamwan Small Hydel Project Siam Chua megawatt khat le Khoiwa Small Hydel Project Siam Chua kilowatt zani somkwa te tela heng power Siam Chua te hi an Siam Chua tam lai ber le Siam Chua tlem lai ber cheu chor walani power supply kan hucha load shedding Siam ani lovani LPG le POL report ni somni thlakwa sang ni somni pangazing dar kwale ni somni pani thlakwa sang ni somni pangazing dar rukin card chunga borkhola samachanga LPG lo lut supply check gate wareng ten report te zopui inden aizo cylinders athum somni pali vanbongi gas aizo cylinders athum somni pali mizofet aizo cylinders athum paruk LP inden lunglei cylinders athum somthum selling inden selling cylinders athum somni pali mabiak inden ke fang cylinders athum somni pali ZND inden ngopa cylinders athum somni pali liankung inden west phailing cylinders athum somni pali southern gas lunglei cylinders athum paruk te ani POL report ni somni thlakwa sang ni somni pangachunga wareng te oil depot changa lot pek tele direct cargo hati changa lot la ni somni thlakwa sang ni somni pangachunga wareng te supply check gate in report te high speed diesel Zangen Brothers filling station Aizol kel ngaklena filling station Aizol Hava filling station Aizol Zemabok filling station Aizol bypass filling station Aizol le Akoli filling station Aizol tan trip khatcheu SPC filling station Tuipang, Jerama filling station Siaha, Mizofet filling station Longklai, Jedas filling station Lunglei, Kesiang Linga filling station Lunglei, Chuama filling station Selling Energy Point, VS filling station Bualpuitan Trip Ni Cheu, Mizofet filling station Vaireng Te, Lalsang Lena filling station Vaireng Te, JKL filling station Vaireng Te, Brigadier T Silo Energy Point Bairo B, ATS filling station Kolosip, Donglena filling station Ser Khan, Bilal Nema filling station Rupui Sip, Israel filling station Sairang, Lalthanzawa filling station Sairang, TT filling station Darlon, LTM filling station Kozol, T Roma filling station Sampai, RD filling station Sampai, ZNS filling station Sampai, ZKT filling station Zokothara, JMD filling station Sial Suk, Esther filling station Tsingtip, Mizofet filling station Lunglei, T-Way filling station Lunglei, BZ filling station Sangau, Lino filling station Bungklang South Tan Trip Khatcheu, Motor Spirit Petrol Zangen Brothers filling station Aizol Trip Thum, Shangbana filling station Aizol, Kelanghaklena filling station Aizol, Hava filling station Aizol bypass filling station Aizol, Mingmoy filling station Aizol Tan Trip Khatcheu, SPC filling station Tuipang Trip Nga, Jedas filling station Lunglei Trip Thum, BZ filling station Sangau, Kesiang Linga filling station Lunglei le Esther filling station Tsingtip Tan Trip Ni Cheu, Lalsang Lena filling station Vaireng Te, ATS filling station Kolosip, VS filling station Bualpui, Donglena filling station Ser Khan, Bilal Nema filling station Rupui Sip, Chuama filling station Selling Energy Point, TT filling station Darlon, Mizofet filling station Sampai, T Roma filling station Sampai, RD filling station Sampai, ZKT filling station Zokothara, JMD filling station Sial Suk, Mizofet filling station Lunglei, T-Way filling station Lunglei, Genremo filling station Puchotpui South, Mavula filling station Longklai, Lino filling station Bungklang South, Emmanuel filling station Siaha Tan Trip Khatcheu ani. Pang Zirlai Pol Joint Headquarters Aizol Chuan in Rinni Khan INPR Auditorium Treasury Square Aizola Zirlai Tharte Lom Luna le Zirlai Tichate Lom Puina Hun and Manga District Council and Minority Affairs Minister Pusilal Soivunga Chuan Kwalian ni Naman Puya MYC Chairman Pumal Som Zualachu Kwalzaom ani. Kwalian DC NMM Minister Pusilal Soivunga Chuan Mizoram Atibille Nampeng Shangshang Omtechu Mizo Nina in Puar Khom Zel se adu Thusuin in Lashang Tham le in en shang tham anom lova hetia in pum khat le in lungrol taka an chen ho hian nama chiar tham le nam zaom ani pha ani atia nam anga an din chuat heinan in unaw na le in pum khat na da poimo achul thosoin mani omna mun chewa ram le nam chan na na thei top chua rin om le hwai sen taka malak achul thosoya kalkhom te chu ram le nam in todel ni tura chanlak puya somin zirlai te chu ram le nam tan Enge anti ve thayang ti ngai tuaran chunga lekha tai mataka zir turina fuya Pusila Soivunga hian kalkhom te chu na tho she nei lo tur le thoklova ol sam taka sumlak lu tum lo tura fuin mani zon chewa tai male rin taka thok tur le athlona don le semringot be se lo turin acha bok
khwalzo om MYC chairman pumal som zola po in zirlai ti chate lom puina le zirlai tharte fuina thua soya MZP MSU le nampol shang shwai tu LSA MBSA MSO HSA RSU le SSP PIO te hne na changin thu soi ngai thla kani bok PZP Vice President pu Felix Zaiming thanga chuan program hi kai shwain Reverend C Ramsang Voran hun ser amanga Secretary pu Joshua Lelven sangan in mail shatin hun mangin report ta pe ani pu Vanel Faklua President le pu Albin le shwai tluanga PZP General Headquarters President hnen achangin thu soi ngai thlak ani bok ani Inrini Khan Paul Paliten amamu apiang te manatan thisen unit zani pani anpe KGP Bethlehem Vengklang Branch in Sinot Hospital Tan Unit Somruk Pakhadan Pea mi pa somthum pakwale meichia somni pani ten an branch din champha pwala an pe kania an kaushan hola an pe ani KGP Tlangnuam Branch in ZMCN Hospital Blood Bank Tan Unit Somngan Pea mi pa somli le meichia som ten an pe ani Pulal nung choma fanai hovin KGP Electric Veng Bialin Civil Hospital Aizol Tan Unit Somli Pakhatan Pea mi pa somthum paruk le meichia pangaten an pe Champhai Bethel Veng Branch YMA in Champhai District Hospital Tan Unit Somngan Pea mi pa somli pangale meichia pangaten pe in tun hi Champhai Bethel Veng Branch hian kumin chunga thisen an pek chumni na ani Election Commission of India in Rampum Huable State Shangshanga registered unrecognized political parties athen fai mek zinga Mizoram political party pani HPC le MDF te pai zinga antel ve Registered unrecognized political parties te hi ECI in political party a apompuila nilo mase inziak lut si ternia Election Commission chuan September ni som pariat khan registered parties ali som seri pali zet chu apai toa hemi zinga hian Mizoram political party zinga registered unrecognized political party pani Mar People's Convention le Maryland Democratic Front te chu pai zinga antelani HPC hi lading ringma se inthlanna an party minga chu lovin party dang nena thokhovin HPC candidate chu independent angin kumrei tak an loading to a inthlanna an party minga an chu lo rei to awangin pai ania Maryland Democratic Front hi omzeneya inthlan amachon ngai lo na a rei to bok awangin pai ani bok heti la hian an party mal minga inthlanna lut inthlanna chu khatak People's Conference Party ero chu kumsang hi somni palia Lok Sabha ithan puya candidate an nei vele zo awang khan an lahimri niya shiat ani khati zong khatukin Zing Daifim hun kan man theide niya Zonet chung kwate ni man no vek ule